January ni som ni le panga thole ni ni a mun sang sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai kan book chewa hun thain chan thep kan be se international news le politics lam hi kan lam chia le tawang maya chanchin a omlo ti na ni lovin Myanmar chanchin kan ngai chana wangin kan ti man ngai ta me ulova chu wangin tun tum chu khothang lam chanchin kan ngai thlang ma salokanga ti chuan Myanmar ram chanchin kan chhun zom le don nia US in Ukraine Ralthuam peta a Cold War hi apui viau don nenalang kumsom thum liam ta khan United States le Russia inkar Cold War kha atop anga ngai ani a wall out taka malak na atam lova chuti chungchuan Ralthuam lama intlan siak na ero a chol chuang hleilova ton naya Ukraine boina hian US le Russia chu alanga pavaral thuam manga in ep na pachon turin a hlang kai le ani bera voin thleng hian Ukraine boina wangin rampan hi inkara silai ala puak em lova maro chu puak ke thei din muna a om rengani US le athurwal pui nei to te chuan Ukraine ram mai ni lo an tho pui ram Russia ramri de pa om te huamin Ralthuam an supply tan ta chur maya Sipai po tirlu thuayan tum ni in report a om mek bok Russia ran lian awangin US le UK chuan Kyiv khopuya an embassy thok tu te chu Ukraine chua san turin an riat tir to a Ukraine ro chuan he malak na tak hi chu athlop lem lo US le UK malak na hi ala hun lova an film khurlu tuk devani an ti ve mai maro chu Russia hian Sipai noi khat laya da na kha arei to maya US le UK hi an hlau thong ru deuh pawni mai theini US State Department chuan Ukraine ramri boina hi soilok har takani Russian occupied Crimea le Russia control eastern Ukraine vel hi boruga mon om khan lova thil enge mo hleka boina a so sang thut theirengani ati US chuan army te thiar chuak tan ta choni maya US atangin Ralthuam an thon chho ve boka Ukraine Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan atum ni nan US atangin Ralthuam ton somriat chuang andon le thu thalak tenen Twitter lama apuangani NATO poinan malak nei an zep trin tren than lem lo boka Russia atol kir lo chuan an chet chhun zom zel tur thu te po an puang ve bok heng Ralthuam mai ba ka US le NATO chuan Lithuania Estonia le Latvia rama te NATO Sipai sanga lai mai tir lu an tum boka a tulani chuan Sipai singa thleng po tir bel zel an tumani heng ram thum te hi Russia ne na ramri in tro man nia Russia in Ukraine be thut chuan heng ram thum atangin NATO Sipai ten Russia an lo be ve don ani email viau maya Russia tan chuan kil tina mail madawangai don ani Ukraine boina hi thua soi fel hlei thei chi poni to lova han in noi hlek se achak lo zok hi chu anom hle to mayang chu ti chuan Ukraine boy chung chu Taiwan hi lo ti boy lo turin US in China a vo bok mitam tak chuan Ukraine lama US in sorbing chung hian China in Taiwan run mayang a ti hi an rin dan ani hloma ma se chu tiang thil chu US hian a thlen tir phal mai bik lawang nuclear Ralthuam phur US longlian pani chuan Philippines tui puile Yokosuka anvil renga US hian China hi Ukraine boruak sausan laya boina lo siam bel lo tura a warning na ati thei ome ma se chutianga US Warship pani an chua wa ta ka chuan China PLA te pon ngoi hle thei bik chuang lova January ni somni le pathum nimin pia lam khan China chuan warplane somthum le pakwa z J10 le J16 telin Taiwan Southwestern Air Defense Identification Zone lama atir chuak ve ngala Taiwan point chutiang chi chuan aral thuam te lo tir chuak ngal boka ma se boina lian thama chuak lo lovani US in military drill ane hian China poina chang let ngal zia maya nikum October thla khan hetiang deuh hian bo ruak so sang an lo nei to bokani US Warship USS Carl Vinson le Abraham Lincoln chu Taiwan le Yokosuka vilveng turin an dik run maya F-35 fifth generator fighter jet tenen China chezia an thli thlai rengani ti chuan Russia in Ukraine be thut chuan China po hi cheve ngal nge tur rinania US po in ring hle boka
in do na hi arwalin mun ni achuak phutang ti te po lo om du khop mai Abu Dhabi chunga missile thloka UAE in akap thlamak mai nimin January ni somni le pali khan United Arab Emirates UAE tia kan thriat thin UAE Defence Force te chuan ballistic missile pani lion kap thla ni in an soi UAE khopui Abu Dhabi chung zona heng missile te hian thloka Houthi helpol te ka ni riat ani nithum vel liam ta po khan Yemeni helpol te hian drone le missile an lo kap to boka India mi pani le Pakistan mi pakhat thi jing an tel ve nge tuntuma ballistic missile hian poi khoi ane om riat ani lem lova UAE Defence Ministry chuan missile te hi mun thrang ve atla ni in apuanga UAE chuan ram him na ti chathei mel ma te beile turin a in ring ani ti in thuchua an siam zui bok Yemen helpol Houthi te hian Abu Dhabi muna oil depot le airport an bitum ti riat ania tui al thei khal chuana lampo boi pha ngal ni in an soi bok January ni som pasari khan Houthi rebel te hian Musafa ICAD 3 le Abu Dhabi International Airport bei antuma ma sen hlo tling talem lo heng mun poimo panhi te hi sarkar enkol mi pui man lai ve ani UAE Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation chuan thuchua siamin UAE rama boi na siam tu Houthi rebel te hi rem lovin an om lovang ati UN Security Council lam chuan heng poi khoi na te hi andem thuan puang ve to boka action lak dan turero an soi tel ri lo thunga January ni som pasari atang to khan UAE chuan an khopui chunga drone trim hrib thlo tir hi a khap vek to a helpol te missile laka a in ring rengani Houthi movement hi Islamic political le armed movement ni in sangkhat zakwas som ko kuma din ania an hming dik tak chu Ansar Allah ti ani Houthi hi Yemen rama tribal namchi khat ni in Houthi mi le sa an tamboka Houthi helpol tia riat lar an ni ta zokani UAE hian Israel nen in rem na an siam to a hei hi Yemen rama Islam zui tu ten an lom lo hle ne na lang UAE chunga phubalak hi an chak hle ringen rin om ole ti chuan Myanmar lam hoile nga lila khetet media na soidan chuan nimin January ni somni le palia terrorist council sipai thiza chu mi som nga le pasari an ni atia indo na mola chuan hei ai hian atam fe ang tiringila somruk chuang chu an thi hrim tura nga yang kan news ngai thatu then khatin terrorist council sipai te hi anwala tam om ve ti lam hoi inon comment thina azat chi chukan soi thei bik lovanga ni tin zavel thi zel tur point kum khat le ka suat zo mai thei lo deu vel hi chu sipai anom ve ti ringela PDF lam point sipai suat mai ba ka sipai council pai khak na na tektik rang political play an thia mangai view don ne na langa chulam chu ucho mu tu na te Dr. Sa tele an thian te ti tura ngaila kan unaw chin mi tele tlangram ethnic nam tinin anti mak mo chu tuna anti mek ang hian sipai council op na an du lo zialan tira atul chuan inka zel mai hi alani ri deuh mai ome Sakain le Makui region huam chunga thil thleng han soi chun zom le ila Sakain region wetlet township a January ni somni le panga voin chomadar som le minute som panga khan PDF poll pakhatin sipai motoran bom le a sipai pakhata thia tin kan soitel lo nimin pia January ni somni le pathum chomadar som pel khet khan miong township a thingkang khote lam hruta wa terrorist council sipai te holam chu PDF poll sang in an lo be na terrorist sipai pani an thi ni in Brothers Revolution Force lam chuan an soi boka January ni somni le pali ni zandariat vel khan Mandalay region Patengchi township le Mataya township inkar watung dara khodaya sipai motor pani an lambun boka silai thoma omna a zan thil te ni deuh boka chanchin chiang te kenan soi thei lovani tin ni zandar sari le minute somni khan Tichain township lama po Fire Dragon HPDF 10 sipai motoran beya bom voi ni an vom khuma thile hliam tuaran om nge an rin thuan soi boka heng te hi zan thil te nia anwa en chiang ngam mai bik lo te pon yang chu January ni somni le pali ni min chhun lai vel khan Makui region Seitu Tara township
tet ke chin khua atanga tlak lama terrorist council sipai clearance neya vei vak tele makui pdf first battalion te anin kap le boka terrorist council sipai parukan thi baka medang som chuangin kliaman tuara an Ralthuam an chu sak nual bok rengun lam hi power manan khon na sale viau maya kan puang tel ngai lem hleiluwa mun then khata phei chuan power manan choi lo chuan an power kat saka an fowa chung ko then kha chu thim noi an omtran ni te in an soya power man u chuak lu tuka khon tu te zinga rengun chau ni lo paku region lampu an tel ve tho nemin January ni som ni le pali jing lama khan paku region zikung township power office chu zikung pdf ten an bom le tange nge ni le hluak taka thilin ti chuan in la tur chhun zom zel khopang anti zui bok tanin tari region dawai khopui wachun yongyan veng lama midang te ta na in mangmek tlom ngai pol zinga mi pasari chu January ni som ni le pali ne zandar riat le minute som thum vel khan terrorist council sipai ten an mana midang an tanpuina na civil mi ten an pek an motor le damdoi ilo vel zong zong po an man sak vek nen an soibok January ni som ni le panga tukinda ruk vel po khan dawai khopuya chiat sapin venga ko weiyan su an man le bok ani hi long lama na thok tuipui lama ei zong thina nia ina hon na arei lo hleya an lo man ngal ani ber tuna hian dawai district look apada ni in an soi sare thei hle ni in an soi KNU Brigade 5 Ramchan Mujo Phabun lama January ni som ni le pani nia anin do na chanchin voina anti chuaka Mujo news na soidan chuan khamini January ni som ni le pani khan KNLA nam sipai tele terrorist council sipai an lamtang BGF tenen ni khat chungin voiruk anin ka pa terrorist lam sipai pariatan thia midang pasarin hliaman tuar ni nan soi tien rengun le molameng in kalpo na kong puidung moon state tatung township pa mu kong khwale patring yu kho inkara ni zandar khatvel khan terrorist council lam motor an boma sipai pali an thia midang palin hliaman tuar boka hei hi KNLA nam sipai ten an malak na ni thu soin terrorist laminan ka le thuan soya mase himte in anin saseng thei ti an soi bok chotianga bom an tor nu chuan terrorist sipai te chuan an chevel an kap na sa a minute som chunge movel chu silayan tong ka le chiama wangin kong pui kama in pakhata no pang pakhat chu akeya an kap fu nin an soi bok January ni som ni le pali nimin po khan Karen state cha in sei chi township pa tage khwa terrorist sipai te po July vel KNLA nam sipai battalion som pasari na tenan ka pa sipai pani kap lumin medang pathumin hliaman tuar ti chuan nimin ve khan yi township yan mi venga piusotri pol te po YGF anti PDF pol tenan kap boka piusotri pol thi an omem tia en fia tura vakal te po an lo bom chhun zom zela police pali an thia medang panga in hliaman tuar bokani Karen ni state dimosu lam hi an la boi tluang zel nimin khan dimosu township mel rukhwa hu pheile ngamyong lama terrorist council sipai ten man nor le a chung chu KNDF tele PDF ten an lo machon le a nimin tuk dar rukatang khan in dona chuak tana nileng in an in kap le char mai ani tlai dar li le minute somli le panga vel lo rik phei chuan terrorist council lamin helicopterin an ka pui le ni soini boka a how tak le hle do na ni anin dona report chiang takin an lati chuak hlei theilowa ni dang deuh nga le ngai do na ang helicopteran ka awangin KNDF lampa pakhatin hliama tuara angai tu omlo ni inan soi KNDF laminan soidan chuan nimina anin ka chiam nu khan terrorist council lam chuan an lamtang dalan mi pathum an le tha ta jok ne nan soya tin civil men man te po terrorist te chuan sipai uniform hak lui tirin an kong khruai tu tan ten mang le a mi in hal le civil mi te thil suasam an ching chhun zom zel an ti bok kan soi to ang khan Russia hian a then oma ven thon tura nei renga choti chung chuan Ralthuam zor tur anei thei ve zel boka nemen January ni som ni le palitlai dar li vel khan rengun khopui tan hlin township lama tila uwa MITT long chol na lama Russia long asko alo thlenga Ralthuam chi rang
minong la na naw te man tura ron chop bel le a teng te RPG le amu silai mu tam tok nen na ron supply le ni in mita mutu te chuan an soi tlat maya Ralthuam an thiar zo ve le akir le ngal mai nen an soi report pe tuina soi dan chuan teng som ni le paruk le Ralthuam lian dang hi motor paruk la in an thiar ni na soya curfew ni lai taka thiar ni in a soi boka ma se an Ralthuam hi amua zo chuan a man thei lo ve mai dona PDF te kha lo tong potha phan vak lo ula thang chu nizan timai la anni lama January ni som ni le pali khan New York khopuya chuan UN General Assembly voisom sari le paruk na rorel nan chunjom le a Secretary General Pukoteres chuan an malak dan report pe in chutatang chuan palai ten soi ho na an neya Myanmar IO in u chomu tu na point thu soya athu soi tlang pui chu terrorist lalpa minong line le asipai te hian Myanmar mi pui te chunga dim lo lekin crime against humanity war crime an khoina sa hle ti soin Myanmar an tha an in le lo suwa sam le rok an ni thu te asoya mi pui te hi chanan ngai tak mi wani ramtin te hian engtiang zong po in Myanmar mi pui te chan chuanan mo phur na kan nei vekani ti en ramtin te chu som hlom ani ber Chin state Karen state sian le makoi region lama refugee zinga noi khat le sing sari le sanga te nena tranpuina an pek thu World Food Program lam chuan nimin khan an lo soi boka Chin state le Karen state a mi hring sang ruk le zariat ve ve sian state mar lama mi hring sang thum makoi region a mi hring zakua te tan tranpuina an pek thu an soi rambuai anya wangin tranpui ngayan tamta em maya Myanmar refugee te tranpui hi tunatana an malak na poimo berani thuan soibok heti la hian kan Mizoram state sarkar point central lama thu thlenin Ralthuam ID card timaila refugee ID an nei theinan ma alak mek thu an lo soi ve boka an malak na hitlo tlim thoi se adu oma lelama chuan hetia refugee ID card nei tu te hi engtiang en kol tur nge eng ham that na ngen chantir theyang ti te po beng sika ngai to alangai le mai thei bok Myanmar mi puiten media mangtangka ya tananan lak ho tak tak chuan menong line te lam hian to khir antiview maya thunei nan pong lak ve le a cyber security dan tharan zam khadu tok mai to lovin tuna hian dan thar dang an zam bel le don me ni in an soya heng dan thar zam tur te hi January ni som ni le pariat naktuk tip maya thu thlen theu to turin telecom lama thok tu company te chu minong hlana transport and telecommunication department chuan January ni som pathum khan lekha alo peto a tuna draft an siam dana chuan dan number zale som panga a omanga chungzinga number som kuana chuan license nena fel taka na thok tu telecom mangtu te hne na tangin transport ministry phalna lalova VPN mangtu te chu atlem bera kum khata tanga kum thum thleng zela tan tir thei ani don baka cheng noi somnga aya tamlo choi tir thei ani bokanga hremna hi apani in asiam thei bokang ti achuang ku mai ne Myanmar mi puite hi internet manglo turin a control thei tak tak silova menong lana hian heti zong hian malaka tumani ber January ni somni le pariata confirm tur ni om tak hedan thar hi menong lana terrorist council sipai te hian anchelek ngal mai dona ang Mandalay le Rangoon khopuya chuan terrorist council sipai lamin smartphone an check tran le to a poisa choi tir dan tur ngotan zong le to ni in social media lama mu tur oma heng khopui pahnia te hian smartphone check-in sipai te chuan VPN app mangtu te chu cheng noi thum lai te an hmel le om dana zirin an choi tir de ungal tamai ni in an soi social media an man na sat hi control atuma chuba ka NUG lamin sumin thon kual nana an man thin cryptocurrency internet mga sumluan kor zong dan cha dan turan ngai tu awang ani bok ngein arin omani cyber security dan tharzam chungchang sang ni le som ni le pakhat February lama zam an tum kha company le pol sang zan hi chuangin an soi sel na satalu tuka an duang takin man langal bur ngam bik talova 8,000 chuti danglam an nei nuala tuna ero he chuan langsar zokin VPN khapna dan an chua thuai don ne na langa an lo chuani point internet lama download thailova an control top te ni lo chuan
kod live len veiva a phone ken lo emo in keng du ani point VPN uninstall log in lama download le ani maya an pe chung chu tiang chuan in ti lo mayanga ti ngai nawak an hre chuang lovang chu ti kha Myanmar lama o naw te tan kanan fui ni mai sela dan kan ti hi mi hring tanun ho na alo ol samjok nan le kanin ti boy nuai lo na na kongkal fel takathil ti dan tur thuzam ani maya chung thuzam te chu kan din mun danglam zela zirin siam thatte ti danglam te angai renga ma se min ong lain te hi chuan an thu nei na so nge tur zonga dan jam hi dan siam that anti mai ne na lang chulam chu ukel te kota ida mai teng o ole tun tu mata na international news le Myanmar ram chanchin lang sar zual kan an ti chhuat thei chu khati zong khania atok thlenga min lo ngai thak sak le thewa wangin clear tu te in za chunga kan lo me